Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe izindaba ezishisayo. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili umkhanyakude TV. Bafowethu inkulu indaba lapha nawe izingane zakwethu umculi kaMaskandi unjoko ihobosha selisiphendulele ke lapha nawe izingane zakwethu mayelana nento ayigundile laphana ekhanda lapha nawe izingane zakwethu. Ubhale kanjena enkundleni yokuxhumana uFacebook uthe le ndoda engigundile ibithunyiwe ukuthi izokwenza lo monakalo kuhlanganwe ngami phela. Wayesesenda ama-emoji ahlekayo lapha nawe izingane zakwethu. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakho uPaula. Ake sidibane lapha kwi-comment section ngizwe ukuthi wena ngabe kuthini okwakho uPaula uma oke wayibona lento egundwe unjoko. Uma umusha ngiyacacela ukuthi subscribe cinzana phela ukuze uzothola ama-notification njalo masiphosta i-video enye. Angizange imali yomntana wakho wadaba wayenzo njengokufana ufuna nimi suzitshela ukuthi ngolile na. Angizange imali yomntana wakho njengokufana suzitshela ukuthi na le mali ngizile